Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Dan hal ini nak kalian jumpa Synjuk Seng sama Shnong alhamdulillah dan wakil chairman juga Shnong City dan chairman juga Shnong City wakil chairman juga di Pule kunjung di wakil chairman juga Central Budi karena di John City juga Central Budi kajingan juga ini nak kalian Synjuk Seng sama Shnong dan bitik kami kasurki ban kerja ini kalau kajing bam mil visi hingan ang ba nadu ingkang hi nilai haki news nilai haki limba ki nahi kai jong Nehu na po meta ujur me student Nehu sul tinggal ba nadu bathung ingkang hi yo ni visi tak thung dak jing bakla namar ba dalam bali ba thung jing bakla namar dei tada gipet kapan li di bakadu do umdan experience halor academic excellent umdan experience tekmut aduk nang ta lah bakla lupa tekmu undrong ni khatam ni school ba tekun juru lagi ya ketika isu butung form ya komiti lejong dalam form komiti lejong bulah thung ka baman tekun tu Amit Gupta beri deputy register itu lah sutung itu kalau lagi gini berokat long jin sokya nak kalian juga sewan persalan aji karan juga di presiden juga ni tolong ba indan lang kaju kasur Mindawa, Vice Chancellor ini biar sukino, nanti juga dikini nak tinggi kuat bayu biar sukino. Jadi sekarang ngapain semua si Presiden jangka Nehu ba, nak kalian Synjuk Seng sama Shnong, impak kedorkas, sang Presiden juga India, kalau juga ni isu, buat kunjur nak keren ya ni kalau juga jengskap binti jangka sarkar jangka state, government, concern minister, education minister, chief minister. Balik musim kaya yang isu mata kadang ke election siapa Grand Hills kadang musim yo tengok so nak kalian hidup government kali bercempia